Ayong mayong 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 mayong
mayong mga huwebes kabutag. Mga kasap, kabusog adunahan, kamusta ang tanan? ECQ po. Huwebes Santo, walang pasok. Naras balay. Galingkod-lingkod. Mupay pagmata, mupay paglingkod na itahan hinoon ko. Sama ni, itis lang langgam o itis to. Sige lang, basin swerte na. So, huwebes nga buntag mga kasap. Kita'y maghinay-hinay na magsikay-sikay para sa atong mga buluhaton karong adlaw. So, wa ta kay ganong buhaton o hikayon na to atong pamahaw. Mayong buntag. Kara itong paksim galunggong, paksim yung unang na galunggong. Matap ni sabadong mga kasap. Karon huwebes na. Kaya ulay ito yun yung maabtan. Ang damihan din tayo. Ambot na ni po sabado. Oh, basig dili dahil. Kaya tayo suwad no. Ipuaan na nito. So, taon, mga una ta. Mahaw na mga kasap, mahaw na. Itong paksiw. Gamayng kanon. May kape. Ayun, salamat kami naghatag. Mayroon pang pahabol. Wow. Kalami, pwede nang dili na ako magkape siguro. Kung paksiw pa iban. Na frozen pero lami lang gihapon. Kainin na to. May naghatag mga kasap, may nagbigay. Tirahin na yan. Kainin na yan. Iyo, ay kalami. Samyang since 1963. Oho. Kuala. Sawa. Salamat sa naghatag. Daghang salamat. Wait. Prosin man.